bwako mulithiria wa Mwiru TV na directori na ntukuinja iri Jumaine ya tariki 8 mweri wa mwanja mwaka ni 2025 kankwa atwe ni kilinteto cia Mwiru TV ugoro betawa Tirimbabu na mwananili wa Mathithio ni Jacqueline Makena tukiambiriria mubunge omwe kuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngui Mwindu na naniti kwata mbaru kazi mtaani arawete kimbithi ni bakugunika ukilokera mutaratara yo Mwindu akairarecha kariga uwitekiri musemani jwa bunge rais na munini wa wale bawatanire ati bakongera ritingwe bakazi mtaani Guluki Mwindu na urete kariba kaunti ya Tharaka Nithi kwata mbaru serikali ya Kenya Kwanza rungura rais William Ruto Malikwetu Anteto Ndagara Waiguna katwambiriri na riboti Mwajumbe mwakuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngui Mwindu na itete mbeto akari gutigeri bakorombera thirikari ya Kenya Kwanza Otikari na ruko korombera thirikari yetu ya Kenya Ruto William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki Mono Nguru Susan akiuria kari Tharaka Nithi kugwata mbaru na gutirira Profesa Kithure Kindiki na kwithira bakimorombera nontono rithore mugongoro rikukagitani gakanoro kaja ende na kubera tere ekoro tuliani maru Porombera ni thirikari yetu bogete gatambo na rukiri na thita na bokiromba burikane mwana wetu Profesa Kithure Kindiki nonto mwana oye mnde nwago tutemera njira era Tharaka Nithi akagenda mwana wa mujwenwa agatema njira agatema nae wali mutimi akutibwega atutemera njira kinyini future kinyana beto yaba keru bakoreke rontokena bakarigana Profesa Kithure Kindiki atukire muragi atutongoreria bwega atokinya kura tugiete ukarombera Profesa Kithure Kindiki muko morombera muko gatutamba muko morombera thirikari ya William Samoei Ruto Susan akaria manto makonye rugoria basako ya thithia babonda Tharaka burabo karutheka tariki 26 mweri ni ujo bonda rukubayete kurudura tariki 26 arambe Nilioni ngwanda abire na bedera nianda beri bokwenda poruda sako ndata ne Tharaka yonde ndondo de bikibiki Tharaka yonde na bera tengenezeni sako balinga bashiredia certificate na NSSF bendi wa cooperatives na bale register sako no bete koronchi tuwelu ngia kegwa geto support na kare mukinya ni braka banga kare manto makonye kazi mtani kerembe ombide Susan na ugeta thirikari ni mubango wa kongera namba ya baraba kwande kwa gita kwa igita nikaenda gutigera namba na yambe ombethi bakone ibaro bya kuruta President William Samoei Ruto ena mpango mmoja ya vijana kupitia kazi mtahani tunakomanile na tuangilia kwamba ana baraba agongira program ya kazi mtahani no ndiba kai turabangire na Profesa Kithure Kindiki na batu rado tuko kushimajira leo twabanga going forward tukidokionga na baide bagongera kazi mtaani ogoro wa mwana nukia kanyamo kenda taruga matuni mange ndio vijana bona kazi itakuwa mzuri tuombeni vijana wetu wakae vizuri magetigo mugeke Tharaka ngiripotera Mwiru TV ritoka mbita Ndagara Waiguna Kaga cia mwanya Ndagara Waiguna nonto baripotu na njira inkinyaniru na tutanambre na nteto cietu munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Meru Mwendali na amenerete bunene winyangi burabu kuyirikire maandamano ya Gen Z arawete intabira bikonyangwa ni bya anto beto akilikana bisawa arawete mwene jono kuma nterese muringene nende na rombe tandamani barekane na winyangebo Meru County Assembly na MCO here. Number one, katiba yetu ni yetu liwe kuandamana lakini kuwe na amani. Kuwe na ambi? Bo katiba ekuwa article 31 ya constitution ya Kenya. Lakini katiba ule ngene weta ikawe tetikiria wenyange point. Itetikiria kwa kuthukia biashara shia. Itetikiria wataki mishia ida. Bo katiba ekuwa buriko. So Gen Z ndera bandamana ibare na akiona kuidetera nonto maisha ya umi naito ba ya support munkariko nonto maisha ya Kenya yes kuna challenges but ina ngoisha kurita economy yetu ibuko na nedukire kidogo naito ba support na Gen Z ibaishi biraba kwenda lakini kwena wana siasa na boibongo kashifu munkaru wari barabo gumire manto yari kudoka nginto bya muinge na bya birikari Narenda ariye ndaririe mantu ya maua Serial Board. Ndewa Serial Board era tie mtu kiombe
ne antu bonde ba irenjo ni embe ntu bara bakumba kulima ya demisio ino ba etawe kanari ko fertilizer na into binje ita ana baka afande ndi beta baune serious bundiera kwe mtu bekera asara utukoro waite dia rengiara ya kerita kintu kira kimbo te dia na bake ba kwende shku so antu ba utu tete kigeba endelea kutukia maisha ya antu betu beisawa supermarket ira ya bwediru vandalism ya Meru town ni mukari wa njia ward atu ina kirero muno nonto mtora na ndekete ana 15 dayana babuba tembi so mtora kubanga nonto na yabangi yuno wo mtora kubanga manto ni wana siasa bari ku lebo to ina dena nabo nonto gendo no kwendo tedi njenzi batena ngui mtora ombete akambiria ngwe yake akombo to andikirana na wakathoki biashara yake ana barabu ari na bakuta mwato ko bolo so ni aibo kimutongeria leo eta une ofisi ya CDF onto ya John Paul ira ni ofisi hoteli ya ntobote begembe South garera CDF ya unangirwe ni hoteli ya mukari wegembe South na batu tutitikiria tongeria bono ntiba kumenyo ibe ya nanjira ingi ira bomba ko yasho na twere nyanje nzizi bona manto yiba kuingiliwa iba take space ibe te boya ibande betere 2027 urite mtoro tena batanwe na njira ya heshima kikuthuki ange Kenya era twenio Meru itire county ya Amani na that's why wana Meru ina investors bakuma Kenya yonde kwena Eko kwena Jaluo kwena Kisii kwena Kalejins kwena Kamba na ntoibe ya kutangwe Meru nyera kwa arena manto post election violence Meru ni mwera kutari na dina noe kari lakini tukia kuona ni ambishe embe kwenda kudhuka nje na kwenya nge into byantu kinyanto barabe ya kutangwe Meru county batumere ko ya county so antobau bena metere meno ntoiba kumenyo na ito kumenya mwene ndo ondera ari Meru na nako menyekana na ito muishie no ndo kare muri kuritira nto weka nyakala murungu wakwete wona bangi bakurita no endeleo bangangia tutete kiria buri ko rais bitari ya Nyambene ina machine yebi CT scan ito CT scan machine tesa sawa na yeyete no nto bo uwezo bwanga bano arato inambi na ni machine ya $1,78,000 so ukendro were rori mutongeria embe utaretere machine ya CT scan kwe mwana okumba mureta urenda kwangia nto no to bateria ni ile rori mutongeria tutare na KMTC ito ina KMTC kangeta tu ina KMTC ko mahua tu ina university ya Kiegoi campus so mantu yo to batiri kono le turantu baembe tutekenya nginto bila bikomba kuroni atongeria ba watu no mamere masikio itaraku eta uroke kwa heshima ndoka mtu mbi isirere yake lakini tutete kirio thukangia no ndungu ya kuikuthũkangia na tutete kirereko so jenzi bwanda manabo genda kuingiliwa kwa nation weta kwa waambia weta kunanga into byana na kayentu iba kwa watu barabara unesi barayi into bya serious boat no watu we watoka ndo koti so mtoro kwa ile une akodhania manele yana inari dai so watu tukashifu na tutete kiria mantu yariko na karibai konesi mbunge kia Tigania East basi umirete kusokeria nkatho mubunge wo mpro aburi no ntuba kubaretira transformer araba wetene bedrete bakiria thina kwa miaka kathumba endu mpro akomba kwethira kibadiriria thina araba ikite wirane bwa kumwata mbaru kire kithurano twitite Andans Muturi wa Thirinja na kulikithia Janzi hoye Torua mkono Bani akaribe kone gishu mbunge Tigania bara bachumirite no katha mbunge wo mporo abori ikwethira kibaretera transformer ture Kinyamara kiribwa kaitakara ya Twareto na wero ito katha mheshimiwa mporo pio no mwato kalia ndenzi bagwanto bato kamtabuya nyama chamora tamurea timaendelea trenda kakwa ntomango toma ento akabo Mwera meaka babutini ala MCA Oteo mtatu ete mwakono mwaya Ruarenero Mpolo otolikana Onto akabo Rio no Nairobi Endelea kakabentie Baba otona yira Ya mpolo abori Kwa nebo nonto ba mheshimiwa mpolo nonto bakona nebo ega Aturatira transformer anabeto bone walo renge bakutoka kuthoma baba thoma onyumene na ntobeto baba treatment kwandikwa beta kwandikwa kurevya ng'ombe na ana kama eria nkuma na eje hato kwa kabeye mheshimiwa mporo tuletera transformer na tocho kwa ngweche tura twaitwe kuinga baba mbulondrai bachogerenge baba nenyosi bachogerenge na tunda tora kariba kona to kwa arambe tuda maboni tuda ruto wasemoi ruto tuda
kuramia on behalf of students nkenda kuwa Mheshimiwa Mporo Bori abithitie ndatwe maana mno na ito mucokeria nkatho no tubakwithira na tutethetie batwe turomba kukulukira mathina ya kwithira tutina wero ba kuthoma rimwe tutumaira ntandikira yu no kumya mauta boye itetia economy yo ngobwe kari ingo katha Mheshimiwa Mporo no ndobora tona kinya twekira transformera ya tokundia kinya mesiene ya tore mawega yara ya mbene ya Mporo number 1 bareta tongwe mtu unge kumanthira ombo kumekona reto ekone noma lakini Mheshimiwa Mporo naombere omirema miaka erengare usindo ikabeabea barabara ninganire Mporo kakuba ibwega sana nuto ana bakwa bara hukuma sukuru ntora mbasari ejo udaidira onere mbasari amen thank you karibaba kiari batalirite mathina kathumba bethirite baikulukire bateno robostima Oni njwere siongo isi aira bya kwanja iko stima ibyo ntongozoka Mheshimiwa Mporo abori no ntoinya ana na baina beteta koro tuko bato tokinya ngamo talona nde kwe mwana onge baringanira na muntu ake mureko tuko ona nina endera la stima mozie mbuato orato into ndina idito ntuko otena rioa to tona ya ko murekerwa abaina blondrai ekoro beto nya mokoro mochabo iba thamire taunine endi arome baba inge ba konye bati batene ekoro lakini kwani wana to badirikana Mheshimiwa Ruto bana Samoei Ruto no to ekoro bato bachoka mesie njensi etola la lewe tatarine kwanja na nyosi ya choka renge tuyarambe oni ngondara ya kinyosi yakwa ndaingira ndata utangwenge sia waso toriana mwanangu bachukana na bakoze mlondo ya batena ngwemo nkanga hii ende mwangazi to njensi yo kamwa burenge na itoka Mheshimiwa Mporo na tondeno wa akira ichale bya ntoba ngara na Mporo me tauni ona na riu ntumoyo beja kwa Mheshimiwa Mporo aborika nkomwane boya sana na ntoba korika na to ale ekone kadabe nwana yetana no peona torendo sapota bato Mporo no ntoba laborato kwedere tienda na yekone batwe thai katokuwa Mporo 2 times ngamuria da chokera nairo thai ito amenyera ne project kareti yao ya kura cia Mporo bato toriwa toterande kura cia Mporo toterande buruna tokorana tokorea kamwera ntobato kwana mtongea tokabeabea kemera kuwa kanyinga gatewa keuka kengeta moneri koitoi kabeabea na mengwe no pero vengo muna buru botano chabeabea ditango enge na ore tiane ne one mokaria tiane ne one moredi ya Mporo abori ndendo bwira antu baikone yuru kwa nambira ate ilikuwa na idhima bila biuma itarira mbura yura na idhima bila na tokana kia weto obi nywa nonto ibya etaki anto ibara na merimo engete kwelega nonto ndo ira itamenyeka na ina ikuma kwa ndendo bwira kinyathai nonto mbura ne tete kura 2027 mbura ya siasa kwe na idhima bia tore kabio cheta ma MP bimo biweto abaye kabo na binge biweto marieto yara yange ngendo bora idhima biu akariba ekone boeto binywa na boeto bitara ibya cheza yana beto ibya tuingwa tore anto ba ekone biombe kyo twachendia itonywe kedhima yeto kirake weto Mheshimiwa Mporo kirake tuere konwa nonto noko tokona maendeleo yake kiripoti la Meru TV kumatia ni Mbitanda Msimuturia wa Dhirija. Ibura sana mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Dhirija nontubo ribotu na njira inkianiru. Ngavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutuma Twethinge County Commissioner na Antongeria Bangi libumirite na kumineria bunene winyangi burumanire na maandamano ya ntukuyegoro ya kuwithwa kwa Maguna Supermarket makutano. MC Mutonga na utareria Nkiluki. Nyuma ya maandamano jara thithirwe muthenya jwa igoro ni jombite kwithirwe jatigite antu baba ingi na hasara ona nkuruki antu baba ingi kurirwa ni ngugi ciao ugitegera jaiji no jikene ja Maguna Supermarket ni rombire kwithirwa itagite na yomba kwithirwe kigwatwo mwanki juria jutirora mwankira antu kwena arua. Ambrose Kialo, the Sub-County Police Commander in Mendi North. As you are aware that yesterday we had widespread unrest
which appeared so coordinated and organized. And we are it not for my officers who are very firm on the ground, the destruction would have been widespread. At times we got overstretched, and then you know what happened? They threw something which looked like a petrol bomb to Maguna's supermarkets, and efforts to contain the fire were futile because the fire brigade came in a little bit late and with no water. Other than that, there were other efforts and other premises were vandalized in town, but officers were on hot pursuit. And we made all efforts to protect the town, the city, and the citizens. And that is our core mission, and we'll continue doing that. When all is said and done, we arrested over 80 goons and criminals. They will be charged with the various charges, including stealing, robbery. They are being processed. I think the DCI has applied for miscellaneous application such that they will be presented in court tomorrow. Marito mbitawa Gitonga Samuel, bidara ndi chairman wa thoko kana ndungamirite ya biashara bara nini. Mantu ya thithikite goro makutano area makutano yaringithite biashara ciantu yakaringithia nkoro ciantu na kuumisa antu sana. Nontu mantu ya turonere goro ya ati maandamano boiwe nyange burenderea tuko wisa pasaba tubandilisha thirikari tusikuma thirikari bandilisha mantu lakini tutebati kwethira twina winyange bukaribu turonere goro nonturira to yato ithia supermarket ye Magunas na tucoke twende gwita nara kweria kwenda kwinyange kweria na eria rira iwatitu ngo tukurithia ng'ombe to support tukarithia ng'ombe ira tweta twikeria ndiri tweta twinyange na aria kweria kwa ndiri twenyange kweria ri iria ri turi tukurimanja riri gaikwa ku kwinyange na yai winyange buburio ndukie to embithi jenzi nkuburomba kinya kethira kwina issue manti ati agency no tunya manti ayendelere amakutano egoro bane antu barumite kuraya baretwa makutano be ya kuinyangia munyange yo yanyengero no tuyo mantu ya kuethia Magunas na yamantu ya Rari town ya tirari ya antu ba mukutano. Sema hivi ile maneno ambayo ilifanyika hapa jana si maandamano. This was an act of terrorism na hatutakubali tena ifanyike municipality. Lakini pia tumesema the government bears the biggest responsibility. And CS Molkomen, you need to be also very much in touch with the people. Sasa unaenda kusema maneno ingine unasema watu watoke washutiwe. This is also making other people feel aggravated and unasikia wacha watokee mshindane na wao. Ingekuwa ni vema kama wewe asa mwenye amesimamia usalama utokee na uongee ukiwa unatafuta suruhu ya vijana hao wanajiita Gen Z, because we've not seen any approaches from you as a mkuu umesimamia usalama ukikuja kuonyesha vile vijana wanafaa kukaa. Kwa hivyo Molkomen, sisi tunataka kusema mahali imefika, tunataka kukuona more engaging the young people on a round table, not chest thumping, because wewe ile kitu mbaya na wewe tunaona kama una chest thump. Na hao vijana wataki watu ambao wana chest thump. Wewe utakaa chini hata unyenyekee hata kama ni minister, because now what has happened here, hii ni loss kubwa sana ambayo inaenda kuaffect watu vijana wengi zaidi. Kwa hivyo sisi tunakuambia hata uiname chini, wacha kukaa juu tu, ukae huko juu, kuja mahali mwananchi yako because una represent yo mwananchi. Na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitongangi kuripotera ndene Mutindo Kangangi Northimenti Meru TV. Ibo ya MC Mwitonga na mbunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na amenerete bunene maandamano ya ntuku ya igoro no ntubo wenyange buraboro umanirie na maandamano ya Mwindu akaire na ndikibante to awete konyango kwa intobyanto kiumbe kutethiria mathina ya randu kimbithi bari nayo haraurete ndukimbithi kurekana na maandamano na kwaraniria na thirikari nikenda kuswira ntaira mathina yo kulukina rombete Rais William Ruto na munini wa
wawe kithure kindiki kubwithie karo na Gen Z. Mũbunge mwekũrũ ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi wa Mwindu nacokeretie mbeũ mbithi ba kaunti ĩno nkatho imbingi nontu bwa kũrega kũrutha maandamano macabacaba mũthenya wa igũrũ. Kwera Gen Z bwega ba Tharaka Nithi kuma chuka gamba ng'ombe kuthi Mara kuthi Tharaka nontu bũte atwira ibu aigwira ndaronire goro ono gutuga twakara muthemba thainwa maandamano makinya bai matwikire ncaba. Susan akionekana kumeneria maandamano mara makuruthwa kagitaga kama kwinyangi into biantu na itukomea bwena thina wabu na maandamano ti mathuku lakini maandamano mama ama kinya wana mukwe mtoini rwembo gotugo marare mathe wake mautwika nchaburano okathi makutano mthema miro ndio menya mama maandamano mautwika nchaburano nyomba ya mtu ya ngorobo iratwerinde irari na mikondoro irari na nguo irari na migate into bionde biende gwende goro ino ti metha ti tanda ti otiento kiende gwende goro ino gitirari nyomba ino gorofa 3 mpaka juu. Akiuga gukinyithia thaino kuma maandamano makwambiria nkurukia antu 90 ibakwite guku Kenya antu benyangiru into antu babetha kuma Gen Z kwambiria kwandamana emde ana inkurukia 90 barabakwite bahati mbaya ale batikinya mbuga batatu no kwa bara mbuga baire batatu antakashie tunachiko bedangu antakawira to kwa mbuga chaundi ndakawira to eteretisio sio future sio posterity ya Kenya yetu na ndiguru yetu we auto akinya mali mademo tweka mbio we gutiendo etera wa oru ito Gen Z ngobora oru. Ende Susan yarite Gen Z thirikari nigitio kiriro kiago na ikio Rais William Ruto amwe na munini wake Profesa Kithure Kindiki bambiritie wira ya kazi mtaani iri njira imwe ya gutigira mbeũ mbithi bari na wira. Tuokia tukuria president ye mndero njira imwe ambiritie wakishia kwamba ana baba yetu botwe kabisa no goro mtu akuona kanyamu na ambiritie kubuthikeria na tuthikaire ndire tumwire tuthikerie ana papu magana mairi no ongere watuge bakinye magana bathia kiongagera mwanga toneka bakinye nwana konzuze mu bakinye nwana ngiri pole akiongagera na batuke busy na wagwa aronire program ya kazi mtaani yana bavo kumaye magana 512 itoko muromba endelee kuchwa kuongena kuendelea weshiria na nabete abalerie aberi turambire kazi mtaani tukongera na ina program no singesi iri datu inya abero gubito tokorwa mangana batuke bio batuke mbisi muntu mwana maro kera thiko tinda ka wirani kumutano na geti kora betaro nagu bimbi ati ona tasia kuthi manoni so kwa reshirie kazi mtaani na shoke program yengesi iri datu inya anekera na beto mandamano matitedia. Susan akiuria Gen Z gutigana na maandamano na kuambiria rwaria na thirikari kingo kuthiria maandamano guku Kenya. Ngoro ba Gen Z mnde ndio buyende kina wenu Gen Z ngobwariria ibuyende nyokwe ibuye kinyare bwa bera ma finance bureau twathire burapo kwenda lakini baba inda na bandari ba kona ndakachi yakwa itorani tothiete bwega lakini agusia tukiutika chaburano dialogue conversation anti baranderie Gen Z beshirie bonge inoche maandamano itigutedia Moto kwandamana ana bagukua mbimbi nothing is changing. Sendi yao twakarama na bonge twambirinde kundalo kwembega Ritia boboka gita karako nenkagira ikundi mbesa ntere cha gicigo mbunge kia Mara ambiria na gikundi kia Mujela Welfare na gukinenkera cheki ya shilingi 200,000 cha Table Banking mwena gikundi kia Mukeru Mandi Sabirite arakinenkere cheki ya shilingi 120 cha kugura nguku. Ino ni besa ya Table Banking igatuteithia kujukia tukathomithia ana betu tukaruta tuthina tũrĩa tutindĩkĩte ta etũla na tukaomba kuthi na mbere. Mbeca hii igatuteithia tukomba kugura nguku cia gututeithia kuendelea maisha metu. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbita murimi wa Mbogo. Bwa murimi wa Mbogo nonto baribotu na njira hinkianiru na seneta wa Meru Kadhuru Murungi na iliongerete kundi kia arimi baikwa sibanguzishi akiaire kirediungo Kadhuri awita katira into birabi kuendekana kiri urimi ya mbeu fertilizer na kinyanda wasi ya kuwira ni kuonekana kiuraisi kiri arimi nikenda kuongela masiara kulukina amenerete wa ringavana wa Meru Kiraito Murungi nonto na remelo kudhirikiri waki wadoko ya maritati mwandiki wetu wa Nteto Mwendo Laibuni na Wikira Kirore.
Seneta wa kaunti ya Meru Gathuri Murungi na aliongerete arimi baikwa maritati ereri wandini ya kisima gicigo mbunge kia Buri na ni aratariritie mantu kathomba yara yarumirite arimi baba ikwachi akiwa aciomaniria ni kendo tiela nyumba ya wika ikwachi rabageri ni thirikari ni kuriturwa ngwebura kwagirite. Gombera kumatorwa na president tumekaa, tulikuwa mwaka gani last year, na mpaka leo hakuna hata kiazi moja imeingia kwa hiyo nyumba. Kwa hivyo mimi nikiwa kiongozi wenu na nikazi tulifanya hapa na rais wetu Dr. William Samoei Ruto, nikasema nitakuja tuzungumze na ninyi nijue shinda ya hiyo nyumba ni nini. Nyombera na wekere ikwache ende ikwache vitobya kungana no ntumbere iva kwenda fertilizer ya kungana nikaenda bomba kule mwikwache vivinge na ikwache vingi viroto nyombere ko ni system enda kwa county government hapa Meru. I know the process ile tutaleta fertilizer hapa. Tayari nimeongea na National Cereals and Produce Board na kuna utaratibu ameniambia ile tutafuata ndio ninyi mpata fertilizer hapa. Nkuluki na ukirerete wari ngavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi ni kirakuwa miaka 5 ni aurire thiruburu akiwa Kiraitu ataumbire kinya kuyuria thoko ya maritati ira yambiriritio wakwa ni wari ngavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Munya untu akuwa biashara ba maritati ni bakuria thinene. Kiraitu Murungi thoko ya tatate miaka ngana 5 mutana mtutani buru miaka 5 ataka thoko yujura ome gothura bunya mbere ite moka jotha tukana joenetete lakini mutano weja miaka 5 yagichonko na tojeria thoko eji ende kwigwa akiaria manto nao mengongongwanga imentiete atongeria bange muntu ojo nambe aringwe kianga no nto bakotiga thoko ekariojo miaka 5 iba gotegia nto batani mutano watondi sabu kianga nikiri mucemanio arazipora kinyora ni MCA wa Kuoloto atariritie mantu kathomba yakonie thirikari ya kaunti ya Meru akioria karikunengera ngavana mutumantu ethinge kanya ka mwaka yo nikenda kurikiria mirandi irambiriritie wamo na kurikiria reti alukite kiri utongeria bukulukite no mwaka to make sure 14 billion cia Meru County ikore mabarabara no mwaka to make sure 14 billion ikuthithia mantu jange jara ibu ikuthithia sibitari cietu itukumenya they are in very bad state mweri jojo kethira budget yetu tukethira tugukurukia na tukethira tukirita ngugi kwau ndenda butukiririe bona mwaka jojo wa thirikari jwathira tutiritite ngugi tugwatanirite na county government ya Meru ire tongeretwe ni Isaac Mutuma twethinkia riu iro kwenda bambiria gukiria njara butwire ata sisi nyinyi hakuna kazi mnafanya oku siasa cia tutam ni ciwatite Mwanki aratongeria kathomba bacietetie baeta na mbere kuwata mbaru utongeria bo Rais William Ruto na Profesa Kithure Kindiki raba meneretie rutere ruregani na thirikari no ntubo gutambia siasa cia mpathu ile mtihani tumewapea tutasahihisha mwaka wa 2027 au wengine wanazurura huku ambao walishindwa na kazi wakafutwa kazi. Nimesema wana jambo la kuambia wa Meru hasa wananchi wa Maritati warudi nyumbani, ikiwa ni bwana arudi kwa bibi yake, ikiwa ni bibi arudi kwa bwana yake, atafuta kazi nyingine ya kufanya kwa sababu ile mamlaka walipewa na wananchi wengine na wengine wakapewa na serikali wameshindwa na waache kusumbua serikali yetu ya William Samoei Ruto. Tunasema William Samoei Ruto ni 2 term, Kindiki 2 term. Sisi jamii ya Wameru na Maritati hapa hatutatoka kwa serikali ya William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki. Sisi tulipewa huyo mtoto wetu na anatusikiza Kithure Kindiki. Sasa nyinyi mnataka mtu akuje kutoka kule akuje atusi Kindiki akituambia yeye ndiye Mmeru kuliko Kindiki wetu. Bajeti ya mwaka huu imesema ni 4.3 trillion. Bajeti ya next year ni 4.3 trillion. Hiyo ni kitu kama 8.6 trillion pesa ya serikali ya kulinda miundo msingi ya watu wa Maritati. Na lazima tukae kwa serikali hii ya William Ruto
ndio hiyo mambo ikuje. Ama mnasema namna gani? Mnasema namna gani? Tutoroke kwa serikali ama tutoke kwa serikali? Nikiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende wa Laiboni. Riboti ya Mwendo Laiboni ni yetu akanya kakunoka weta kurayani nsokerete na nteto mkiluki. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na stairero kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi oro wisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Siamonya kiriwe muletheire no ntubaita na mbere kurumira Nteto cia Meru TV. Tuta na mbere na Nteto cia gavana wa county ya Meru Reverend Mutumanto Ithinge na ntongeire bangi ni bumirite kumeneire bunene bunyange bravo romaneria na maandamano ya ntuku ya igoro. MC Mutonga na utariria nkiluki.
atongeria menya ni bombite kwithirwo baumirite na bakiariria nkuruki mantu jara jombite kwithirwo jagitiga Meru na ugwati bunene aria ngugi inyingi ciumbite kwithirwo acikinyanga gavana wa Meru akiaria no mbite kwithirwo akiuga jauju turiana arua ni kenda twariria matukio kana mantu jara karikire goro kiri commemoration kana kurikana mantu jara yethera yarikuo kiri kiatho kitawa Sabasaba mantu jara karikire Meru yatakarikaringi na turitikia turi atongeria na kinyanto ba Murungu that yatekoro karikaringi amen that yara karikire yatakarikaringi na turiua yakoro karikaringi amen. Why? Kameru iri mwe ya counties irasiena ana babe the baba inge baraba qualified batena ngugi indi ngugi ira turatere egoro direct jobs and indirect approximately ni ngugi mbua sianto ngiri 5 turaithirie kana criminals teveta youths non to youth ne anto reasonable na anto responsible criminals ibaraithirie Maguna supermarket ni baraithirie 7 kana barageria kuthokia kana kwithia 7-Eleven restaurant in almost 200 plus workers in that restaurant ni ba yirek na ba vandalize supermarket yetu Beisawa ni ba thokirie serious board ya Maua ba ya fertilizer arimi ba that region baba tere kwithira bakibanga kurima neo kiri the long range cia mweri yo 10 na bayukia simiti na other building construction materials cia the modern market iri wako ni the national government igoro bageria kwa attack Meru Dairy factory ra i apila among other pillars around the economy ya Meru. CEO and the board bambera factory eu ana barabande kikuo ningirie mwena mana yana barabari at the factory kiri production kiri testing kiri processing kiri packing kana packaging loading and doing all the chores kana ngugira ikiende kana kiri that factory iwi ngugira si factory nje ya factory kwina lori ile nao kwina bonda iwi kieria kwina arimi bako twira bako andadhara nikenda benderia arimi beria. You can imagine factory ile kaingwa for 1 hour non toba mwanki kana distraction ni atakumbo karika kiri economy ya Meru bambira every day factory yetu ya Meru epueza cia milioni 50 ontuku becha ire icoka kiri arimi maturene nara batu twinde tumite niromba riakwa ndombe anabeto tugatumikei ni wanasiasa na mbere wanasiasa baraba kwenda kuthukia economy ya Meru tongeria no kura antu kawe mutongeria wantu bakwite no to by destroying the economy of Meru you want to kill the people of Meru. To the community to take care of these evils to prosper, to take care of this criminality to thrive, to take care of this immorality to take roots. Tugaikora pili ya ukwe MC Mutongangi kuripota dedene na tangava na wa Meru ntikira Meru TV.
Tutanambere na nteto sietu nawe Felicity Nkirote Biriri na wakuromba itike mubunge wa Mwekuru kaunti ya Meru akiarele skuru ya Linus Waruiru Kanyakine na rombete thirikari witanambere kuatila kithomo kikeru na rakari mwalimu mnene wa skuru ya rombete thirikari kuatila skuru cia anto kiumbe na kinya skuru cia mwingi kirere ya mwe mautethio yabreto kumyethani mwandiki wetu wa nteto Jeff Wagituma. Nawe Felicity Nkirote Biriri akiaria ari Linus Waruiru nterecha Kanyakine na ugite kithomo gikeru ni gikiega kia CBC indi kuromba thirikari ni thira gikigwatira ni kenda gigeta na mbere uria kibaterie minete tiomba kura ana kananto batithomete kana batitete skuru education tukawatira nonto it's a new system na wagintu gikieru no mwaka kitheke na challenges. So no mwaka tuka make sure ito ko get proper communication na tukanenkanira feedback kere ministry kenda transition everembi ere smooth ana beto batatu affected imadina ya transition kana madina ya ko make choices kenda careers chao iteke kurirariko au in the confusion of gento yekiero otueka introduced mantia mero kana change ne dairebui lakini tore atongeri tubwete kumenya change yeteretawa orimwe kanatia iretawa pole pole mpaka watu wanaikubali wanaielewa alafu wanakimbia nayo ikiwa idea yake. Kuruki Felicity Nkirote Biriri na ugite athura ya mutongeria wa ekuru kiri kithurano kinene twitite akethira gitegera bunene rwang'irogi baba mwiri wamwe na kithomo tweka woman rep kethira ndi mtorote tha wina okua bawokera na kwaria parliament nkauga mbesha nigitwe konge kunde lakini mante ya afya ya ntu betu na kithomo kia na betu gikaringithwa mbesha ikanigwa iroetha imbecha cia rimo iroetha imbecha cia infrastructure iroetha imbecha cia universities cia primary schools cia TSC oni vithoria kore ketha rere ariku rere au gutega kwetha kwi gintu kireta atia kirataurwa gitiombo utarona ngageta atia yekonga ongerwa onto population keweta ikineneaga. So only I'm going to be a champion for education and health matters. Ni mantu kinya ja gwatimbaru ni mwalimu munene wa sukuru ya Linus Waruiru nyabwega na mantu ja CBC na kinya matatizo jara turona ja nene imono kiri go select gwita grade 10 ija gwita ya itu thaira itu ku understand na ana betu baga choose combinations njega aikorari na ndire au kabere lakini kuma na ndia ya system ni rugoki onde potos ni rugoki na kinyana betu tuka make sure mbere wiki ejete tukeba tukubabanga bwega iromba letu itogwetaga kinya private schools ratu emanyo ne atongeria wa ithomo ibaragia mono baitwira mwana no thirikari lakini twakinya akurumwa gantu akwera kauku bakorirwa mwana rero iturombaga mono na au nontu aturira mu bano turi na irio no turumane na au akigantu ya kauku na meja ukarecenjagia bakomba mono na bagetagira bakagwetaga inya private schools isiethacie na challenge nene mono. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Na ripoti ile tukira katanta kiri nteto sietu kabe cia mwanya kiri baraponde bombo kinyenithia nteto cia Meru TV ugoro kakwendera kaita kadongi kajureni thari mobia murungu mwenenya bitawa Tirimbabu na monanide wa mathithio okari Jacqueline Makena.